ngathi ubaba uKhuzani ngangifakazela namhlanje ukhona uyaphila uDlubheke ngangifakazela uDSD ngangifakazela ngathi mina uma bengena befuna mina ngizothi mina siyikhombo siphuma sibathathu uma ngabe uqasha uKhuzani akayi uKhuzani lo festival engekho omunye umculi akayi uDSD engekho omunye umculi leyo nto leyo ngayenza kwaze kwakhona abahleli ababethi wena Khuzani uzodlala ubaba uKhuzwayo ufuna ukuthi uthathe loKhuzani uthi uthathe uLokhuzani uDlubheke ngathi mina cha leyo nto leyo umbono esiubophile sobathathu ngathi mina ngoba laba bantu babahlela umcimbi angifuni bahlukanise ngifuna ukuthi mabeza kithi masithi ahlukane sisho ukuthi sisho ngani ukuthi ahlukane sithi sisebenza ndawonye lathi igama nizokwenza kanjani lo ngathi mina shayina ingoma sihlangane sonke uma sihlangane engomeni sizobatshela siyabola leli ngoma ukuthi ngakhetha ingoma enamandla kwealbum yamqula kwetini ngabathatha abafowethu ngabafaka leyo ngoma kuleyo ngoma leyo namhlanje abanye abafowethu esasenze nabo lokho bathi leyo ngoma ngangineme ukuthi ngifuna ukukakisa usibani kodwa iqiniso lithi leyo ngoma ngangiyenzela ukuthi sikwazi ukuthi sibonakala sisebenza ndawonye waphawula uDlubheke wathi uDlubheke bafowethu umbono omuhle nami ngiyacela sishaye le ngoma kwealbum yami sahamba futhi sa kwealbum kaDlubheke safike sayishaya futhi ingoma bayithanda lonto abanye abaculi bamanye amakhampani ba approach uKhuzwayo bathi lento niyenza kanjani ngoba sesinibona niphelele nonke kuma festival wathi uKhuzwayo abafana bayihlanganela abantu abafana bona basehlukana kwakhiwa into okuthiwa umpheme kwathiwa siyayithanda le yanto akwakhiwa umpheme abaculi bevele behlangane bonke emphemeni senze le yanto eyenziwa kuyingane zomama leyo nto eyagcina iba nobuxoki futhi bama artist umhlangano wompheme la kwakuzokhona umpheme oDSD bagcina la kwakushaywa khona impama kwakuumhlangano wompheme loyo ngoba kubukwe into enhle sasiyenza eyayiqhamuke nami ngoba ngithanda ukuthi kube khona ubumbano lokho ngakaze kungisiza ngalutho ukuzobe namhlanje engakaze kuze kungilekelele ngalutho ukuthi mhlambe khona into engayenzayo lapha nalapha kwawona lo bumbano lwagcina luphela ecompanyini luqedwa ubani qedwa uDSD owayene seyihamba imicimbi engasasitshelile thina ethi hayi ubani uyolontsha ubani uyolontsha ubani uyolontsha lo muntu uthi uyolontsha kuyagcina lonto leyo iphela nami ngayihambela nobani wayihambela ngizama ukuthi lento lena siyenze ibe yinhle ibe yinto yaphambili right mina ke la emculweni nginyama nambana emculweni